دم باش تماشاوانên hêja bernameya xwarina malê em li pêşberî we ne. Xwarina me hêro çêkirina kibêneyê ye. Her hindek navekî lê dikin. Hindek jê re dibên kibêneyê, hindek jê re dibêjin hevîr, hevîrê avê sar û hindek jî jê re dibêjin çîk kifte ew ya belkî aliyê Kurdê me yî bakur dibêjin. Yani êro bixwe çêkirina vê xwarinê xwarinekî rastî çêkirina wê giran e lê xwarina wê sivik e. Em ê di ber re mitebela becana çê bikin. Ji ber xwarina me wek muqebîlet tê hesib. Em ê mitebela becana jî di ber re çê bikin û eynî demê de em ê selatê xiyara û mast jî çê bikin. Niha ji bo çêkirina kibêneyê sindik e, sindikê hûr e yê kutilka ye. Lê ê kibêneyê dibe gelkî hûr bê yanî. Bêhtirî ê kutilka. û ji bo çêkirina wê goşt jê re dibe, bê goşt jî tê çêkirin. Yek dikare bê goşt jî çê bike, bi zeyta zeytûna jî tê çêkirin. Lem ê hîro bi goşt çê bikin. Bi qasî kîlok sindik e û nîv kîlo goşt e, yanî besin. Ji bo xiradê wê jî yanî gelek tişt jê re nabin. Çêkirina kibêneyê hindek kes bi avê nerm dikin, lê ez bi avê nerm nakim, em ê bi becana û bîvaza nerm dikin. Ji bo tewabîla wê jî tiştek yanî jê re nabe îsota hûr û kemûn û xwayê. Ji vê bêhtir tiştek nakefîye. û ji bo xemla wê jî bexdûniz e û gûz e. Ji bo çêkirina mitebel jî ji xwe becanê re jê re dibe û mast e û tihînî û sîr e. Ji bo çêkirina xiyara û mast jî zata xiyar û mast û carek din sîr û nehnehe. Ji wê pêva tiştek jê re nabe. Em ê niha dest pê bikin becana çê bikin. Ji xwe becana em ne hûr dikin, em ê li xelatê xînin. Becana jî û bîvaza jî û em pê sindik nerm dikin. Niha em ê dest pê bikin becan, yanî becan divê gelkî baş bin, gelkî sor bin, yê beledî bin baştir e. Becanê me gelkî baş in û heger pêwîst bike daxê firikandina wê me re dikare avê bikarbîne. Lê ji xwe çêkirina vê xwarinê rastî yanî bi makînê tê çêkirin. Lê em ê bi desta çê bikin, hinekî zehmetiyê ji me re derkefin. Bi makînê tê çêkirin ya makîna goşt. Lê em ê bi desta bifirkînin, em li makînê naxin. Em ê becana werê hûr bikin ji bo em li xelatê xin. Niha em ê hinekî becana têkin û pêra bîvaza jî têkin ji bo bi hev re hûr bibe. Ji ber bîvaz li halê xwe nayê hûr kir.
ام دكارن بقاسي كفتشيكي محمرة بعجان محمرة يسوطا امي تيكن جبو بيرا بي خلطاندن و امي كفتشيك يسوط جي بيرا تيكن و كفتشيك خوي امي تيكن و كمون شخو كموني صاغن يعني كموننا ايهورن اشخو كمون اي صاغن كمون هجر هوربن طعما تعل ددي السندك جبوه ما ام دخازن طعما كموناتي كفيلي كموني صاغ امي تيكن بخو اف بعجان ما قشكي حاضر كريبون بس بعجان زيدنا ام قشكا ناكني شخو بيوازا امي قشكا تيكن بس بعجان زيدنا ام قشكا نكارن تيكن امين هادر بقدم بدني امين هافي خلطي فوالا نفس ندكن نها امي اللي في حالي صندق لحالي بهلن وهنيكي نرم ببي وامي لي بنرن جارك دن هجر بيوستيا وبآفي هبي امي جارك دن بعجانا الخلاطيخن وجارك دن فالا ناف بكن ازنا خازم آفي بكاربين استخازم بآفا بعجانا افيا نرم ببي نها امي في بدن آلي وامي لبندابن قنبه شغلين نيف ساعتي جرك ام لبندابن حطني نرم ببي اشخو امي لبندان صندق بن حتى نرم ببي حتى هو نرم ببي امي دست بيبكن بعجانا ببريجن شخو بعجانا ام سريكي وجيناكن شخو ما ششتين باقجن امي تاني اهنا يعني سريوي بيلينن و دردوري وجيبكن
امين هذا سبيبكن وام ببريجن جبو ام وام ببريجن جبو نافكاوي جي خوشك بي براشتن امي تاني اهوا كيرا لي بدن امين هوا داين سر اگر وام ببريجن اش خو غاز بچوچكه امي جاري دوا داين سر خو چکرنا و خارنا متبلا بیتنجانا راستی جی لسر آگر بی طعم کی وی جدا هيا ل هاگر پیدا نابه لسر غازه چه بکن ل راستی نه وکوکو تلسر آگر چه بکی اطولا جی گمار بو امه هنی کی پاقش کن اش خو نها شغله 10 دقیقه چه بو بعجان سر آگرن نها بعجان حاضرن امه آگر ومرینن نها امي لبندي بن حتى هنيكي بعجان صار ببن امي وام بقى شيرين لحتى بعجان صار ببن دفي ام سندك فالا سر سيني بكل جبو ام خد شكل هاف بدنج بر اف سيني جوجكه نها امي جارك دن قلبك خشك بدن سندك وامي جارك دن لبندبن هين سندك خشك يعني نرم نبويه ام نقارن دس بيبكن وي بفركين ياجي مستن نها امي هين جي لبندبن شغلي 10 دقائق امي لبندبن شغلي 10 دقائق امي لبندبن حتى جارك دن سندك هنكي نرم بي امي دس بيبكن بعجانا بقى شيرن وامي باقش بكن متبل حاضر بكن ايش خونها بعجان جي مع قشارتن وحاضرن امينا هذا سبي بكن متبل شي بكن جبو تشيكرنا متبله امي بقاسي كفتشي في سيرا داينن يعني سير جبو سلطيجي امي بكاربينن كفتشيك جبوي كفتشيك جبو متبل وخبري خايد سيرا ده هي امي نيف كفتشي تيكن وجارك دن ام كنت قارن وي طعم بكن بقاسي دكفتشي امي طحينه تيكن وامينا هم دس بيبكن ماس تيكن لامي بنيرن هجر طحينه ويكين بي ام دكارن جارك دن طحينه تيكن ايش خد دخا يعني دبي طحينه وماس وكها بدبي لي طحينه ويكيما جرك ام هنك دن تيكن
أمي جارك دن ويتاف بدن ولي بنرن هجر كيم بي أم دكارن جارك دن تيك هنا جي طحينة جيرة دبي أمي دكف تشي دن تيكن إيش خونها أمي دس بيبكن بعجانا هور بكن أمي بعجانا جلكي هور بكن بخوش بو تشيكرنا متبل هنده كس ليمونة جي دكني يعني آوا ليمونة عصيرة ليمونة أو لغوري دا خاص دميني يعني يك دكاري تيكي يك دكاري نكيش أبي زيتا كوج بعجانا داك هتي دبي أم بكار بينن يعني ناي آبتن أمي ويش تخناب نخا شخو متبل حاضر أمي بدن آلي إجبو خملاوي يسوطا هور جردبي وكمونة وزيتا زيتوناي وقتي أم داينن وهري داوية أمي ويجي تيكن أمي نهادا سبيبكن سلطة خيارات شيبكن إشخو نها متبل جيما جاهز كرو دا آلي لي أم لبندين حتى هندك دن سندك خو بكشيني أمي نهادا سبيبكن سلطة خيارات شيبكن إجبو سلطة جي إشخو ما قلتبو سير جبوه دبين
بقاسي كفتشيكي السير أمي تيكن وبقاسي كفتشيكي خوي جبر ماستا خوي جيرد بي وبقاسي كفتشيكي نعناع حشك يك دكاري شينجي بكاربيني اللي أمي حشك بكاربينن أمي نهابان تبلي هفدو بكن ودس بي بكن خيارة هور بكن ونها حاضرة أمي دس بي بكن خيارة هور بكن اشخو خيار هر قرج تي هور كرن يعني أزقر حزدكم أزقر هور دكم اللي لقوري دا خاص دميني يعني دكاري هور جي هور بكي اشخونها سلطة خيار وماست اوجي حاضر بويا أمي بيجي بدن آلي أمي دس بي بكن بعدون زهور بكن اجبو كبي تشيكن أمي بعدون جي قلكي هور بكن جبر بعجان وبيفاز جي تدي يعني مال خلاطي خس تبي بعدون جي قلكي هور بي اشخونها صندوق حاضرة نرم بويا ليه ما كتبوا أمي بگوشت چه بکن لی صندوقی ما هندک زیدایه و هندک کس دخوازم بزیته بخون اما بزیته چه بکن و گوشت چه بکن اما نها جبو زیته بدن عالی نیوی اما بکن بگوشت نیوی بکن به گوشت
منها گوشتێکن و ئەمی گەلکی وێ بفرکین یعنی ئەv xwarina frankandinê tê çêkirin erê me yani nerm kiribû me hinekî nimandibû bes divê bi desta jî gelkî me re bifirkînê wê hindek dever jî jê ne becana dikine û ne avê dikine bi desta bi buxarê dest dihêlînin ku sindik nerm bibe ji wê re dibêjin yani çîk piranî miletê me Kobanê aliyê Kobanê wê çê dikin lê hewa taybetmendîk wê cuda heye legena ku tê de çê dikin ew li hal e bin legena wê ahna wek zîvr e yani wextê dest pê dikin sindik mis didin legen jî pê re dibe alîkar ji ber wa zîvrê dibin da em ê niha dest pê bikin şoxlê qenebê 20 deqa dibe bê firkandin اشخوا ام دخوازن رنگê بەغدونîs di nav da xuya bike em niha nikarin bەغdûnîs têxin heta em xweşik firkînin piştî firkandina wê êdima arta em ê dest pê bikin wê bikin wek cûmik em ê wê demê bexdûnîsê têkin ji ber niha em bەغdûnîs têkin ê wê winda bibe di nav sindik da fe ji bo wê em nikarin niha bەغdûnîs têkin لێ me gotibû heger em binêrin hevîrê me hinekî ziwaye yanî sindikê ku em ê bikin kibê hindek ziwaye em dikarin avê bikarbînin yanî ne gelekî em gelkî avê nakinê bes em destê xwe şil dikin û pê wê difirkîn ah werê اشخوا نها شغلي 20 دقيقة تشيبو ام وي دفركينن ودفركينن نها حاضر بويا لما كر دقسم ما يك بجوش شاكر يك بيجوش شاكر اي بيجوش زيتا زيتونة طبعا ما خستي جبر داخاز بو يعني هندك كس جوش ناخن هندك جوش دخازن والحاصل امين هذا سبيبكن وبكن وقت جومك وداينن شخو سينيكي وي منها حاضر كري امي دست بيكي زيتي تشيكن اجبو تشيكرنا وي دبي ام هنكي دستي خو شل بكن وي تشي بكن يعني تشيكرنا وي جومكا دبي نقلكي مزن بي نقلكي بتوچك بي گوشت دبي بتوچك بي بس زيتي عادي مرد كاري بچكي مزن جي بكي اشخوا نها كبا ما حاضر وآمده بو متبلجي حاضرة نها مي بدن آلي وامي سلطة
خيارة داغرن يعني شخو دبر في خارنه را دوجي تشي دبي يك دكاري دوجي تشي بكي لي مثلا خيارة تشيكر يعني يك دكاري دوجي تشي بكي ودبي درم جيشتن داوية خلقا خا حيا خلقي كيدن بمينن بخير وخاشية دا عافية ونوشي جامي